Tom taran 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 va swi tikomba lexi xi ni xihlanganisaka laha xi kha xi pfa xi tsematema kambe hambiswiritano nhlekani ya Afrika-Dzonga nhlekani mingisero munghana lona FM na ku hlanganisa kwala nga yingisela xiteji lexi ri koho eka nhlekani lowu mina ni khalanga Pat Mathebula ni ku tisala nongonoko lowu thwi ni ri a fofoza house hi le ka n'wamitwa mingisero wa munghana lona FM hi laha hi ngeteri ku na ntirho wa xitsundzuxo wa ku tsundzuka hosi dokodela n'wamitwa wa vumbirhi se hi ta va hi kha hi ku tisala nongonoko walowo hi cheta leswi nga ta va swi kha swi endleka eka nongonoko kambe ke hi ta sungula hi ku tisala nongonoko wa hina wa ntolovelo kusukusela sweswi fikela ka awara ya n'we ka mahungu ya misava hi laha hi nga ta ku tisala swivulavuri ku ya hi ku hambanahambana ka swona ku ya hi laha swi xaxametiweke ha koho kumbe ta kota ku twa i va mani lava nga koho la na swo va ri yini loko xiyimo xi tetani kambe ke hi nga siya mahlweni a hi sunguli hi hundza hi laha khalanga Pat Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu so mingisero wa munghana lona FM hi hlanganini namuntlha hi ta ka wena twi kusuka haleni eka n'wamitwa hi laha hi nga kona mingiseri wa me eka ntirho wa xitsundzuxo wa ku tsundzuka hosi dokodela n'wamitwa wa vumbirhi ntirho wolowo wu le ku yeni mahlweni kusuka haleni entsinda hi laha hi nga koho hi laha hi nga ta va hi kha hi ku tisela lava va nga koho ka nongonoko lowu ku va hi ta twa ku va angula va ku yini va ri va khome timhaka tihi hi ku ya hi ku hambanahambana ka voho eka nhlekani lowu kambe ke hi nga si endla tani mingisero wa mina a hi sunguleni hi twa ku Afrika-Dzonga yi ri yini hi ta va hi kha hi bula na executive mayor wa Vhembe lava hi nga ta bula na vona ya fukubile awara ya 12 lava hi nga ta va kha hi bula na vona hi langute ngopfu ka timhaka leti ti fambelanaka na project ya vaaki ya mphakelo wa mati leyi va nga yi simeka tolo leyi khumbaka tindhawu to fana na le ka Mavambe na tin'wana tindhawu ta le kusuhi se hi ta va hi kha hi twa ku project leyi yi lava ku fikelela yini na so yi khumba vamani yi ta vuyerisa vamani sweswo hinkwaswo hi ta va hi kha hi ku tisela swona twi kusuka haleni eka n'wamitwa hi laha ni nga koho ra hisa dyambu kambe hi ri toloverile ha swi tiva ku ri hisa ri kutani ngopfungopfu loko i ri matlhelo lawa ya Afrika-Dzonga hi ndlela leyi ha khensa loko hi lombe ndleve la a Gauteng a Mpumalanga a Northwest a Limpopo na tindhawu leti mi yi kumaka hi audio streaming ya munghana lona fm.co.za a hi sunguleni hi twa laha ma swi tiva ku ra mintlhanu rin'wana na rin'wana hi ri loko u ri na xivutiso hi xi tisa haleni ivi hi ta ku lavela nhlamulo hi ndlela yaleyo ku na mani lava nge va na swin'wana swi va vilerisaka swinene va lavaka ku rixaka na Afrika wa vulavula hi va pfuna kambe hi la ku ta twa kahle kahle va vilerisiwa hi yini a hi va amukeleni hi twa ku va ri yini nhlekani mi amukeleli ka munghana lona FM nhlekani podcast ni khensa ku amukeriwa ka munghana lona FM ni vulavula na hlamuselani vayingiserisi wa mina ku n'we xiphiqo mi la ku ni byela na vito hayi loko ri ku mi le ka xiyimo xa kahle xa ku vulavula vito yanani mahlweni kambe a ni ku mi vheta mi nghena makeni mi byela vayingiseri ku xiphiqo xa n'wina yini okay podcast a ku na problem mo ni nghena makeni podcast ni mutswari loyi ni nga na n'wana a xikolweni xa le hansi sa Hennisburg Primary xi le a Hennisburg i quintile 1 i public school mara xi treatiwa ingaku i private nyana xi na boarding school ni na n'wana loyi a dyondzaka a Hennisburg kusukela a grade R sweswi u le ka grade 4 n'wana i vuye kaya hi 30 a ku ri hostel weekend loko a fika kaya a fika hlamusela ku mama phela xikolweni hina a ha dyondzi Xitsonga hi dyondza Afrikaans so ni vutisa ku kusukela rini mi dyondza Afrikaans a kusukela lembe leri hi dyondza Afrikaans so ni ku hina why va nga hi tivisangi vatswari because a hi tivi nchumu so ni ve ni fonela vatswari lava nga na phone number ta voho ni va vutisa ku va awe hi mhaka leyi na a va nga ri awe va vutisa vana so vana va va hlamusela ku i ntiyiso Xitsonga a va ha ri le ku xi endleni ku endliwa Afrikaans hi ve hi va na group ya hina ya vatswari ve le Giyani lava nghenaka Hennisburg hi nga 19 vatswari a groupini vana lava nga Hennisburg va Matsonga va nga 38 so ni ve ni fonela a principal ni vutisa principal ku leswi mi swi twa ku hi n'wana hi swona na so principal ku hi swona ni ku endleke yini a ku hi ve na problem na teacher leri a ri koho ra Xitsonga mara ku problem i yini a va hi hlamuselangi hi vuenti so va ku hi ta ringeta ku lulamisa xiphiqo lexi nga koho mara for sweswi vana va n'wina va ta dyondza Afrikaans loko mina a ni pfumeli ku n'wana wa mina a dyondza Afrikaans because laha ni humaka koho loko n'wana a fane a vuya a ta ya a high school
ku hava swikolo swa Afrikaans yi ta va na problem ni lava n'wana a dyondza Xitsonga tanihi ririmi ra manana. A ku i ta vuya ka mehe principal a nga vuyangi ka mina until ni escalate this matter ni vulavula na Mr Ndlovu va nga chairperson ya SGB. Loko ni vulavula na tatana Ndlovu va kombise ku mhaka leyi va ta yi lulamisa va ku ni ta vuya ka wena ku ri Friday. Tatana Ndlovu a va vuyangi ka mina mehe ni lo ze ni la follow up na twisa ku famba yini ni swi vona ku va khoma lava thika a va ni hlamuli xilo xo khomeka. Ni ye a sekhet nyanya ku matatana Nomvela ni vulavula tatana Nomvela ni va byela ku hina challenge ya ku vana va hina ku sukela va nghena grade R a Hennisburg Primary va kha va endla Xitsonga. Lembe leri va cincisiwile Xitsonga ene hina vatswari a hi byeriwangi a hi consultiwangi ku ve na parents meeting hi December a hi ri koho principal a va swi tiva ku Xitsonga xi nge he vi kona mara hina a va hi byelangi as vatswari vo hi tekela decision. So tatana Nomvela va kombise ku problem ya mehe va yi twa and va ta yi tekela nhlokweni va ta yi attend va ku va ta va na meeting na principal. Va heta va vuya ka mina endzhaku ka masiku mambirhi va ku problem ya n'wina yi resolvekini ku yi resolveke njhani a va ni byelangi. So loko ni ya mahlweni ni fonela n'wana a ni byela ku hina ha dyondza Afrikaans a ku na nchumu xi nga cinci. Principal loko ni tlhelela ka yehe i dlini a ni byela ku vana va fanele va va ri at least 15 wa vana atlilasini lava nga ta kota ku va dyondza language ya Xitsonga. So vana va hina a va fiki 15 va Xitsonga atlilasini. So ni kombisa principal ku vana va lava ku sukela grade R va kha va dyondza va ri nhlayo leyi nga hi xiswo a hi si tshama hi va na problem. So a ku yena a nge swi koti ku hi pfuna vana va fanele va dyondza Afrikaans. Ni ye mahlweni ni vutisa ku vana lava va nga kona va nhlonge yo basa va dyondzaka Afrikaans i vangani exikolweni. Principal a va ni hlamulanga ni landza na SGB a va ni hlamulanga. So ni ze ni vutisa vana kahle vana va valungu lava mi nghenaka na vo xikolweni i vangani va ni byela ku i 4. So ni ti vutisa ku loko swi vula ku valungu i 4 a va fiki na 15 Vatsonga i 38 why ku fanele ku tekiwa va hina va ya tatisa nhlayo ya mabunu ku va kota ku fika ka nhlayo liya ya 15 na. So principal va endla va ni byela ku ku na mem wa Mchangani loyi a dyondzaka ti-subject tin'wanyana hi le ku ringeteni ka ku vulavula na ye mem luya ku a dyondzisi vana va Xitsonga. Mem luya i wa R. So ni ve ni hlamusela principal ni ku loko mi shifta mem luya ku a dyondzisa Xitsonga ti-subject ta yehe letin'wana a ti dyondzisaku tona ti va ti kha ti dyondzisa hi mani already i na leti ti nga allocatiwa. So principal a ku ni le ku ringeteni ka ku vulavula na yena mara mem luya i rude. Se ni ku xihoxo xa n'wina principal a ku sunguleni loko swi le ku na challenge a mi fanele mi hi hlamuserini ku vatswari hi na problem thicara ra Xitsonga wa famba hina hi ta advertiser poso hi ta thola thicara rin'wana ra Xitsonga a swi twala mara na sweswi a mi vulavuli hi ku mi lava ku thola thicara mi vulavula hi ku teka mistress thicara loyi a nga na ti-subject ta yena already mi n'wi tatisela ntirho a dyondzisa Xitsonga munhu yaloye a nge swi koti. Ivi loko ni tlhela ni ya mahlweni kha ndla research ya mina ni kuma ku na loyi a dyondzaka Afrikaans a ngo va thicara ra Afrikaans ko va mhaka ku i munhu wa nhlonge yo basa mara i-first language ya i English lero nawu yehe a nga na ntokoto ya Afrikaans se ku xi lexi ni ta ku fostera ku endliwa Xitsonga Afrikaans ku dlayiwa Xitsonga ku i yini a ni swi tivi. Xitsonga xi ve kona for malembe ya ku hlayanyana laya mara Afrikaans va yi introduce hi 2021 after COVID. So principal khale a ku ri munhu wa ntima loyi a nga huma pension last year ivi ku nghena loyi wa mulungu a ta ku na ku cinca swilo. But loko yi ze hi yisa vana la ku ndlela ku kumbexani sesi wa mina hi ku nkarhi na wo kha wa ya wehela kambe na tsaka hi ku mi hlamuserile swi twakala a hi languteni xiyimo lexi mi vulavulaka xona mi ri vana lava va nga fanela ku kumbe va ya lavaka xibunu lexi i mune hi ku ya hi n'we naswona lava van'wani va vantima a hi mune va hindza se swi vula ku vantima hi vo va fanele ku va landzelela 38 va landzelela xibunu xikolo lexiwani mi te i quintal 5 lexi a xo ma hakela musani ve ri va na boarding school se lava a mi vulavula na vona va ndhawu leya dyondzo mi hetelelerini ku vulavula na vona. Ni hetelele ku vulavula na vona hi ti 13
va hete va ku ka mina va kombela nhlayo ya vana lava va nga kona mavito na swivongo mavito na ti-grade ta vana ni va senderini loko ni va sendela va nga vuyi ka mina ivi ni va fonela futhi loko ni va fonela futhi va nga hlamuli ni endla ni va sendela voice note ni va byela ku tatana novela ni le ku yi feyileni because hina hi ta ka n'wina hi ti byela ku hi ta pfuneka mara a hi le ku pfunekeni a ku ri a ku ri Wednesday loko ni vulavula na vona. Okay, se hi ku tsakela ka n'we a mi lava ku leswi mi nga hetisela hungu leri ka Afrika wa vulavula namuntlha a mi tsakela ku endla ka yini? Bothek hina hi kombela ku pfuniwa va hi lavela thicara vana va hina va kota ku dyondza Xitsonga ku fana leswi a va dyondzisa xiswona because challenge yin'wana leyi nga koho ku na mhani loyi va nga n'wi fostela ku va n'wi refunda mali ya yena tolva ku hikuva hi vana va ha kuta lembe leri va ya ka grade 4 va n'wi cincele 8 va n'wi refunda 8.5 va ku a vona plan ku vana i va kumela xikolo kwini ku na stationery ku na uniform ku na swilo swo tala leswi laveka ku na ku lava xikolo xana loko va n'wi refunda a xikarhi ka n'hweti hi ndlela leyi i ya swi kuma kwini xikolo i tirhela joni vana ve le kaya i fane a lava xikolo kaya hina hi lava mi nghenela Botcat mi hi pfuna hi kota ku pfumeriwa thicara ra Xitsonga loko swi lava ku va na racism a va swi tshiki a va treat vana lava ku ringana vana va hina a va nge tatisi va Afrikaans why Afrikaans yi nga tatisi va Xitsonga hi kota ku hi ya mahlweni ene va nga blame thicara rin'wana ehenhleni ka swilo leswi vungulo swi sungula va nga swi endlangi kahle va nga swi pulanangi kahle hi kombela ku pfuniwa hi kumeriwa thicara a ku na lavana va hina hi nga ta kota ku va susa va ya kona hi lava vana hina va dyondza laya ku ya emahlweni ku fana ni leswi a va dyondzisa swona ku ya ku sunguleni kusukela a ku sunguleni. ni mi twile mani ni mi twile se sa khensa swinene Inkomu. Inkomu sesi wa mina sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM va twile mutswari va kha va vilerisiwa hi maendlele lawa na mehe loko ni nga setiwa tlhelo lerin'wana ni ngo hleketelela ku hayi khono xihlawuhlawu lexi xihlawuhlawu xa xiyimo xa le henhla ngopfu lexi xi fanele ku xi hela ni tlhela va tatana maringa va kha va swi twa sweswo mi yingiseriwa wa Munghana Lonene FM makomba ndlela nakona ko eAfrika wa vulavula ni khomeli mi yingiseriwa me swi tikomba swi kha swi tikanyana ku va hi hlangana kumbe hi va na vuhlanganisi bya kahle byo khuluka kambe a hi pfumeleni ku hi ta kaya hi kutani ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo a na ha vulavula ni ku loko ku ve i ntiyiso leswi mhani va vulaka so swa ku vana va ta fanele va voho va landzeleriwaku lava va ka hina hi vo va landzelelaku xibunu ku nga ri lava va vabunu va landzelelaku Xitsonga swi vula ku ku na xiphiqo xikulu se Johannesburg Primary hi ta ya vona ku kahle ku endleka yini hi ta hela vuxokoxoko na va ndhawu leya dyondzo va ta fanele va ta hi byela ku endleka yini le Johannesburg ni tsakisa hi ku vanhu vo fana na va tatana Maringa van'wana va vanhu lava va yingiselaka swinene se loko ku ri vanhu lava va yingiselaka swinene na tsaka ku hi ta hetelela hi kuma xintshunxo eka mhaka leyi i timhaka leti kumbexana ni nga ta tsakela ku lava ta twa ku na n'we tanihi rixaka mi ri yile ku xiyimo xi tetani kumbe na n'we mi nga na vana Johannesburg ma swi tiva leswiwani ke leswi nga vulavuriwa hi mhani nomboro i 0860 002543 0860 002543 ni nga tsaka ku na n'we mi khumbeka ka mhaka leyi na n'we mi tisa tlhelo ra n'we hi twa ku n'we mi yile ku xiyimo xi tetani hi ku anakeni tanihi sweswi ni nga vula ku a swi tsakisi ku ntirho wa muxaka lowu a swi tsakisi ku eka malembe ya 32 ya xidemokirasi ku va ka ha ri na ku va na van'wani va tsan'waka van'wani ehenhleni ka van'wani swa hlupha swinene ku lava mudyondzisi ntiyiso swa hlupha swi lava tinhlayo to karhi kambe loko ku ve Johannesburg Primary yi swi kotile ku dyondzisa n'wana ka grade R yi swi kotile ku dyondzisa n'wana ka grade 2 yi swi kotile ku dyondzisa n'wana ka grade 3 hikokwalaho ka yini se yi fanele yi cinca loko yi fika ka grade 4 yi cincisa hi yini a hi swona se ni ta twa ku muhumelerisi wa mina loko ni kumela umiyingiseri wun'we hi twa ku n'we mi ri yini hi ndlela leyi ntirho ya fukubelawara ya 12 ni lava ku bula na executive mayor wa Vhembe a hi amukeleni n'wana miyingiseri loyi nhleka hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhleka hello Mahashe Mpfukile hi pfukele hi nga vona papa Mpfukile
akhenza Okay. No man, mina loko mi pfumelela muhaxi a ni la ku kombela ku vulavula hi leyi ya ku humelela kwala mopani ya ku hlongoliwa ka CFO if possible. yanani mahlweni Na khensa bot. No, hi lembe ri nga hundza hi kume swiviko na swihehlo ku former chief financial officer va yimisiwe entirhweni hikwalaho ka swihehlo. Swin'wana swa kona ku nga timhaka ta leswi vuriwaka regular and fraudulent process ya ku nyiketa thendara ka service provider loyi a fane a ya borha mati ka miganga ya ku hambanahambana. Kwala ku sunguleni ka vhiki muhaxi swi ni khome kahle loko ni twa ku vulavisisi byi le ndzeni ka municipality byi hetelele byi va vona nandzu va hetelela va hlongoliwa entirhweni. Va tlhela va vula timhaka ta ku karhi na van'wani ti-official kumbe vatirhi kulobye va vona lava na vona swi kombaka ku va khumbeka aka mhaka liya na regular na fraudulent expenditure. I mhaka yi namuntlha ni ta ku hi tlhelo leri na i timhaka ta ku ti-municipality ta hina ha swi vona va ku tala va hina ku a ti le ku nyikeni ka vukorhokeri evanhwini hi ndlela leyi nga fanela ene ntiyiso wa mhaka i ku ku na vukungundwani byikulukumba byi nga ku endliweni endzeni ka ti-municipality. Leswiya hi nga swi vona swi humelela amopani swi vuriwa a tip of an iceberg. Se na pfumela ku ya mahlweni leswi swi tikomba ku nga ku murhangeri wa tiko wa swi lava leswaku vukungundwani byi herisiwa kumbe ku lwiwa na byona hi xiyimo xa le henhla. A ku yiwi ku naviwa ku yiwa hinkwako ngopfungopfu endzeni ka timasipala hi mhaka ku ku na ti-official ta ku tala lava va nga ku collideni kumbe va endlaka vukungundwani na lava vuriwaka ti-service providers leswi hi swi vulaka tithendara eka minkarhi ya ku tala. So hi leyi namuntlha a ni lava ku yi kombisa ku ti-municipality ta hina ti le ku tsandzekeni ka ku heli ka vukorhokeri hi mhaka vukungundwani lebyi byi endliwaka ngopfungopfu hi ti-official hayi hi ti-politician. Swa endleka ku ri na ti-politician tin'wana ti khumbekaka kwale endzeni ka mopani na vona va nga poni a va kumeke va kombeteliwa hi ritiho and then nawu teka law has to take its course a henhla ka vona. Hi leswi namuntlha va fika ni kahle ku mhaka leyi because yi le ka already yi le ka public domain both sides. Hi fane hi tiva ku loko sweswiwani no mingisero wa mina ni khomeni kumbe ni mi nghena non'wini loko no sweswiwani ni ku hi le ku laveni ka CFO hi ta bula mi nga ku yini? Ni ta ku bulisana na vona hi tlhelo ra vona mara a ni municipality wu va kutsurini ka xitulu lexiya hi mhaka ku va wu va vone nandzu loko ri ke ni hi vukarhi vona CFO va lavaya a ni swi tivi ku mi bula na vona hi mhaka ku va aphilini kumbe ku humelela yini na mara hi ta kumbexani hi va hi kha hi la ku twa tlhelo ra vona ra ku ase loko ri ku va swi lava ku hi byela ku loko ri ku impela va endla vukungundwani hi mpela va byi ndlisa ku yini sweswo ni kha ni huma moyeni vukungundwani a byi endliwi hi munhu wun'we muhaxi swi vula ku ku na vanhu van'wana kumbe ku na munhu un'wana loyi na hina a fanelaka ku kumeka a byarisiwa vutihlamuleri hi mhaka ku va nge byari va ri voxe vutihlamuleri eka mhaka leyi muhaxi wa mina nkarhi wu fambeni khenseni ku khensa mina hi sweswo mingisero wa Munghana Lonene FM khenseli 29 timineta hi se ba awara ya 13 imani ya twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta yimisekweni kusuka kwalano ni ta kombela xivambo mi ni khwenutela executive mayor va tshunela hi ta ku bula na vona hi twa ku timhaka leti ta project leyi ya vo yi fambisa ku yini hi ndlela leyi inongona ku Afrika wa vulavula a hi tweni mahungu ya misava awara ya n'we ya ta yimisekweni ni hlekani vongi inongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomandela va se fika executive mayor loko va nga se fika ntirho ni ku tisela nongona ko lowu tshwi kusuka leno a ntsinda eka n'wamitwa hi laha hi nga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM se leswi va nga swi fika ku ni ta va na ya mahlweni ku na vayingiseri lava va ngeri va lava ku vulavula hi mhaka liya ya xikolo lexiya xa le Johannesburg un'wana mingiseri i kona laha a hi n'wi ku angula kwini nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM Njhani Butheta? se swa mina hi pfukile hi ngo vona Pfukile ni mutsari wa n'wana loyi Johannesburg. ya
eku seketeleni swinene ka sesi leswi a va ri ku swi vulavuleni. N'wana wa n'wina i le ka grade mani? I le ka grade 3. Ni byeleni a dyondza Xitsonga kusukisela loko a sungurile kumbe swo sungula na n'waka? A dyondza Xitsonga kusukela ka sungula. Then this year ku va na ku fanele ku dyondziwa Afrikaans ende va nga hi mali. Loko mi ku va mi byelangi i mhaka yini ma ya ka tinhlengeletano ti va ku ti ri kona ta va xikolo? Ka parafisini ya last year loko xikolo xi pfala hi yini na loko va hi byela ku ta va ku ri na ku ngetelela ka mali ya xikolo fees mara leswi a va hi byelanga. Se ni byeleni loko ku le ku dyondziweni Afrikaans swi fike njhani ka n'wina? Swi fikise sweswi mhani va vulaka swona? Swi fikisa hi vana ku se hina hi dyondza Afrikaans se loko hi nga ti follow up hi va hi swi kumisa sweswo hi mpela ku le ku dyondziwe ka Afrikaans. And the reason ya koho a hi le ku yi tiveni ku why. Swi nge vi kahle swi vula ku nga va ku ve na xiphiqo xo karhi lexi xi ya loko ni twa risimu leri kha ri tlanga swi vula ku xani ni vuye fika ku tsemeka. Okay vuya se ni vuyile a ni tivi mani va ha ri kona na ma ha ri kona mani? A va ha ri kona kambe okay a na ha vutise ku i ncini xi nga endla ku mi tsakela ku yisa n'wana wa n'wina a Johannesburg? Le ku na vuhlayisekani hi vanhu va ku tirha se hale makaya vana va sa va nga hlayisekangi loko hi tirha ti-night shift se va tshame kahle le. Se loko mi kha mi fona mi kutani a mi ta tsakela ku ndzawulo ya dyondzo yi mi pfuna njhani kumbe hina hi nga ka Munghana Lonene sweswi hi mi pfuna njhani? A va hi kumeli thicara ra Xitsonga then va teka vanhu ku ringana because le a Johannesburg ku na vana va 4 va nhlonge yo basa so hi va teka 38 ya vana va tatisa lava ya va 4 va tshike ku teka lava va 4 va tatisa lava va 38. Ku na xihlawuhlawu xikulu na methu no hi ta xi vhakela xikolo lexiya xa Johannesburg hi ta xi vhakela hi ya vona ku endleka yini kambe hambiswiritano ni nga teki nkarhi wo leha Botpet nkarhi wu le ku fambeni vana va ta hi feyilela ende hi le ku humeseka mali yo tala ndhawu liya. ni khomeli mingisero mena swi le kule ngopfu na hina leswiwani swa laha swi nge le ku fambeni ha kona kambe hambiswiritano mingisero Munghana Lonene FM hi ta ka wena twi hi ri eka N'wamitwa a Ntsinda hi laha hi nga kona hi ka hi ku tsundzukiwa eNtsinda e440 Royal House eka siku leri ku tsundzukiwa hosi dokodela N'wamitwa wa vumbirhi lama va nga etlela vurongo lebyikulu se swi nga leswi mingisero Munghana Lonene FM hi ntirhi hi ta va hi kha hi bula na vona hi twa ku nongonoko wu le ku fambiseni ku yini endzhaku ka loko hi vuya mahungu na misava ya awara yan'we sweswiwani ha lava ku va hi ya mahlweni na nongonoko wa hina wa Afrika wa vulavula hi ku ya hi tindhawu lama nga yingisela hi kona mingisero me a ta tsaka na ku twa loko ku ri na lava va lavaka ku landzelerisa mhaka liya a hi bula hi yona ya timhaka ta xikolo xa le Johannesburg na loko ku ve ku na tin'wana timhaka leti mi lavaka ku va mi bula hi tona hi ndlela yeleyo nongonoko wu le ku yeni mahlweni van'wana va vanhu lava van'wana va nga nongele ku yeni mahlweni lava koho hi ndlela yaleyo se swilo leswi endlekaka la ka N'wamitwa ni ta mi byela loko hi vuya ka mahungu ya misava ya awara yan'we hi ta va hi languta swona ntsena kambe sweswi a hi yeni mahlweni hi twa ku mi khomini kona mi nga kona nomboro i 0860 002543 a hi tekeni loyi a ri muyingiseri wa hina enhlekani Aye Botpet empukini. mane hi pfukele hi ngo vona Na mina ni mutswari wa vana lava nga Johannesburg.
mina nina vambirhi wa Hey. grade R na wa grade 4 loko a ni swi tivini na wa grade R ni nga n'wi yisangi loko a va lo hi informa hi nkarhi ku Xitsonga va hi susela xona i nge lo n'wi tshika ni n'wi lavela xikolo lexi a nga ta dyondza ririmi ra manana. kambe loko va mi susela xona hi mhaka yini ku sukusela xikolo xi tumbulukini a ku ri ku dyondziweni Xitsonga lexi Botpet a ni nge mi byeli ku va xisa hi leri ngete yini ku ni na n'wana wa grade 11 mina i dyondze i primary a Johannesburg ni ri n'wana wa grade 4 i dyondze grade R a Johannesburg sweswi ni se wa grade R a ni swi ku why va fanele va xisusa. Se hi la ku kombela ku mi hi pfuna Botpet a va hina ve ra Xitsonga. ngopfungopfu kwala ka ku swi nge koteki ku va lava thicara wa xibunu ka vana va mune va tsandzeka ku lava thicara ra Xitsonga ka vana va 28 hi ta hi ya lavisisa ku kahle xiphiqo i yini la ka mhaka leyi le Johannesburg ni khenseli swinene mani Dankie ba. Inkomo cancel swinene mani va fambisa sweswo nomboro i 0860002543 i mhaka leyi nge le ku yeni mahlweni hi ndlela leyo ku languteriwe swivulavulo swo hambanahambana ka ntirho lowu hi nga ka wona kambe hina hi la ku twa n'we sweswi kun'we lava nga ko timhaka mi ri i tingani nomboro i 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 mi nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za a hi tekeni n'wana mi yingiseri loyi nhlekani swi tikomba ku nga ri na munhu la kambe i xiphiqo lexi hi va ku ri na xona xa vuhlanganisi lexi va nge le ku tirhaneni na xona xa ku vona leswaku hi hetelela hi fika laha swilo swa hina swi tshamaka swi ku kwatsa ku hehliwa ku na switirhiso swo tala swi nga hangalaka swa nhlangano wa vuhaxi se mi ta ku tsundzuka ku ku na ntirho lowu nge le ku yeni mahlweni kusuka a Thohoyandou ku na ntirho lowu nge le ku yeni mahlweni kusuka a Pitori sweswo hinkwaswo swi hetelela swi khumba hi ndlela leyi hi ku tiselaka vukorhokeri ha koho hi ndlela yaleyo kambe na ku pfumela ku ri hi ku famba ka nkarhi na nongonoko hi ta va se tintambu ti hlanganile la hi kota ku va hi kota ku tisela leswi nge le ku endlekeni a ni langutele ku bula na executive mayor swi tikomba lava va hi tshembise ku va ta vulavula na hina swi nga endla va nga fikisangi hungu kumbe executive mayor va rivele kambe ke swin'wana swa sweswo swimbirhi hi swona hi ku a ni tivi ku hi fike njhani laha ka ku va like hi twa ku ka xiyimo xa ku va hi nga ha koti ku va hi hlangana na vona ku ve a ku kunguhatiwe ku hi ta va hi kha hi bula na vona hi ndlela yaleyo kambe hambiswiritano 0860002543 nangona ku eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba Ndela a hi ringeteni nakambe loko hi ri na un'wana hi nga kota ku ya mahlweni na hina mingiseri swi tikomba ku ri na xiphiqo lo handle ka loko ri ku kumbexani hina ha twali moyeni hi ku swa endleka hi nga ha twali moyeni mi kuma ku ha ri ku twaleni moyeni se loko hi nga ha ri ku twaleni moyeni mani hi yimanyana hi twa ku xiyimo xi fambisa ku yini hi ku ni twa xisin'wana a ni swi tivi ku hi le moyeni kumbe hi le moyeni a ni swi tivi ni twa xisin'wana xi ka xi pfa xi tlanga loko ndzi ni twa xisin'wana xi tlanga swi ni tisela mihleketa ku kumbexani hi tsemekile kambe hi twaneni ku mingiseri ni tiri ni lava ku loko ni ze ku hindza awara yan'we a ni nge he mi nyiki nkarhi wa ku va tana leti mi taka na tona hi ta va se hi kha hi langutana twi na timhaka leti nge le ku endlekeni hale hi nga koho eka N'wamitwa se i nkarhi wa n'wina lowu wa ku hi sungula hi twa n'we hikwalaho mi nga koho mhaka tingani nomboro i 0860002543 ni tsaka hi ku ni tsakisa hi ku ni kume vayingiseri vanharhu va vulavula hi timhaka ta le Johannesburg leswi vulaka ku impela leswi vulavuriwaka swa le Johannesburg swi nga va hayi ku nga ri ku swi nga va kambe swi na ntiyiso swinene hi ndlela yaleyo kambe a hi amukeleni muyingiseri hi twa ku loyi a lava ku vulavula i ri yena hi khomete timhaka tana na tona hinkwato timhaka leti mi nga na tona hi kota ku twa ku ti ri yini hi ndlela yaleyo nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM Botpet ayemjani Botpet ka Munghana Lonene FM minjani Botpet hi pfukeli minjhani mani witwani Botpet efoke emakuwani nakuthi bakamapayini Botpet
Ai, Va ku tiva ku mapayeni. a ni swi twisisi ku kumbe nkulukumba lava vo valani anti vo vala ku nga twi va nga koti ku hi twa loko ka hi vulavula kumbe ku na swin'wana heko nakona va hlamula kambe va ha ni vutisa swivutiso nghena ni makeni bava ya ni va twini na mina ku a ve le ka mi nga ni vutisi swivutiso n'wina ni nghena ni na mhaka hi twa ku mhaka leyi mi nga na yona hi yihi nomboro i 0860002543 a hi tweni ni n'wana mingiseri hi twa ku hi angula kwini nhlekani tana na timhaka hi twa ku leti n'we mi nga khoma ta timhaka hi ti kota ku twa ku xiyimo xi njhani kusuka kwalano hi ta hundza tanihi sweswi ni nga mi byela ku ri loko hi suka mahungu ya misava ya awara ya 12 hi ta va se eka hi languta pala magoji lama mangaleni loko nga se dyiwa vana hi mati lama nga laha magojini lama ku ndliwa xikondzeri laha vanhu va nge aware good pet loko mi chayisa siku n'wana mi nduku weekend loko mi nga tirhi mi famba mi ya ka mapayeni mi ya languta xikondzeri xi vona magoji lama nga laha tindhawu to tala vanhu va le ku dyiweni hi mati loko nga se dyiwi hi mati ku nge pfaliwi ndhawu ya mi ya mi ya vona ku ndliwa yini kwalaho loko kuma vanhu lava nga kusuhana so va hlamula ku ndliwa hi laha mgoji lama ma nga laha mati lama ma tele laha mi dabuleka makoxa a ri fiki amukele n'wena mingiseri loyi nhlekani Nhlekani avuxeni mkhulu wa mina. Vinjhani? Ku vulavula hi mhaka ya vugevenga lebyi byi nga kona la tikweni lebyi hi byi vona ku pfuna hi vanhu va le handle lavo vonguta la tikweni ra hina hi ku landza mhaka leyi ya ku humelelaku ya n'wana wa khale ka president the late Robert Mugabe loyi a nga duvula munhu so loko hi landzelela la tikweni ra hina vugevenga muhaxi byi andi ngopfu ene mhaka leyi ni vilerisaku laha ni la ta vulavula hi vanhu lava va taku hi laha handle lava fikaku va endla vugevenga la tikweni swi vava ngopfu loko munhu a suka a tikweni ra yena ene mi kuma ku munhu loyi nkarhi wun'wani a nga tangi a ri na maphepha a nga na maphepha ma ku nghena la tikweni matshan'wini ya ku loko a fika la tikweni a ti seketelela vusiwana bya yena a tirhela muti wa yena a tirhela na vana va yena ku va kota ku hanya u fika a endla vugevenga la tikweni ene loko mo languta nkarhi wun'wani mi ta kuma ku munhu yaloye u fiki a feyika na pasi ra la tikweni a nga hanyi hi pasi ra yena leri vitanaku vito ra yena ra straight u yo fika a feyika pasi la tikweni loko a heta ku feyika pasi a nga ha endli leswi swi fanelaka ku pfuna muti wa yena ku muti wa yena wu hanya u sungula ku endla vugevenga a dlaya vanhu a endla vugevenga bya ku talatala last ku vi na mhangu a Alexander ya mfana lowu va nga n'wi khoma wa ku huma handle loyi ntshungu wu nga n'wi khoma ivi a sungula ku hlambhunuka ku u dlele vanhu vo tala ngopfu a Alexander mfana loyi mara wa ku huma handle a Zimbabwe so i xiyimo lexi xo tika hi nga na xona ku vakulukumba va hina please a va teki goza hi mhaka leyi endlekaku ya vugevenga bya vanhu lava va taku hi le handle va fika va dlayetela vanhu va la tikweni ene loko endzhaku ka sweswo a ku ve na xi lexi xi endliwaka i khale vanhu va kha va yimbelela hi vugevenga a tikweni ku vugevenga bya hi karhata la tikweni ra South Africa mara vakulukumba lava va nga rhanga emahlweni a va swi twi swirilo swa vanhu lava swa vaakatiko va hina so ni khoseni ngopfu mikhulu hi vanhu lava va suka ku a handle va fika va tsandzeka ku endla swilo swa street va hanyisa mindyangu ya vona ivi va tsela ku endla swilo swo biha sweswi loko no suka ni ya atikweni ra Mozambique kumbe atikweni ra Zimbabwe ni fika ni endla vugevenga lebyi la South Africa nga byi endliku ni rivala ku le ni yeli ku ni ye hi vusiwana atikweni leriya ma swi vona ni yeli ku ti hleketelela ku ndyangu wa mina wu fanele wu hanya na vana va mina va hanya mara ni fika ni tshika leswiya ni nga yela swona
swi komba ku a ni serious hi vutomi bya mina no tela ku onha la tikweni. So please man, mfumo wa hina, mina loko ku ri ku wa nitwa please ni ri bihelp na ka vanhu lava van'wana, please a wu solve mhaka leyi ya vugevenga lebyi byi endliwaka la tikweni, hi ku tiko ra hina ri le vugevengeni byi kulukumba. Sweswiwani mi ta kuma ku munhu loyi a nga duvuriwa hi mfana loyi i munhu wa kwala tikweni ra hina muhaxi. Loko ho swi landzelerisa hi ya kuma ku i munhu wa la tikweni ra hina. So vugevenga lebyi nga la tikweni mani, loko vafambisi va tiko ra hina vo hi twela aka sweswo, na n'wina vanhu va le handle please loko mi fika la tikweni ra hina, plus mi le ku tirhiseni ka ti-ID to ka ti nga ri ta n'wina, mi fake ti-ID la tikweni la. Ene a ti vitani mavito man'wina, n'wina mavito man'wina ma-straight lama va mi tivaka hi wona makaya ka n'wina. La mi yo fika mi tekisiwa ti-ID ta ti-fake hi vanhu van'wana lava nga na vukungundwani byo fana na bya n'wina la tikweni. Mara loko mi heta a ma ha endli leswi fanelaka, mi ti hleketelela ku mi teli yini, mi sungula ku onhetela, mi dlayetela vanhu, mi onhetela la tikweni. So please ti hleketeleleni ku loko mi za mi davula mananga mi suka le kule le mi ta la tikweni mi teli swa vusiwana bya n'wina, mi telangi ku ona. So nawu a wu teki goza emikulu ra matimba hi vanhu lava va fikaka la tikweni va endla sweswo. I komu la ka phaphazela la. Inkombo tami. Inkomma khensa swinene. Nomboro i 0860002543. I khensile swinene loko mi tena tlhelo rorolero. Ni nga steka mingiseri la landzelaka mopfa munkokenyana muhumelerisi va ri xana u helele hi data u nga vileli hikuva Vodacom yi na xintshunxo se swa koteka ku va u vona vuhaxi bya switichi swa SABC News na SABC Education eka app ya SABC Plus u ri hava data. Ina u swi twe swona, hlalela vuhaxi bya mahungu na tidyondzo mahala. Veri tikhasimende ta Vodacom se swa koteka ku mi vona vuhaxi eka app ya SABC Plus ehandle ko tirhisa data. Leswi u swi kuma ntsena eka SABC Plus na Vodacom. Va nge ku kuma vuxokoxoko lebyi byi olovile, u downloada SABC Plus kumbe u endzela website ya www.sabcplus.com u tsarisa vuxokoxoko bya wena leswaku u ta kota ku vona minongonoko leyi u yi rhandzaka. SABC Plus and Vodacom, keeping you connected to news and education data free. Languta karhi timinete tinharhu ntsena yi se ba awara ya 12 ya mukele n'wana mingiseri lo nhleka. Hayi buthet. Bota mina minjani? Hayi yipukile. Akhensa n'wana miri. Hayi pfukile, no ta khumbanyana yin'wana nga yi vona la tsanini swish la tsanini mall. Vatirhi lava ku cleana la buthet. A ni nghene xiyindlwanini swo ri ku vula leswi. So a ri ku koropeni n'wana a nghena ku hala xiyindlwanini straight a koropa la mopo a kama mopo mavoko a va na ti-glove. Ndleleni n'wi vutisa ni ku se mi tirha so everyday a va hi nyiki swa mimopo na tibundzu vona swa ku tshakale njhani. Embila mi vava ngopfu ni nga ri ni ta yisa hala ka media kumbe mi nga pfuneka. Leswi vulaka vokoro a va na leswiya swa ku na lexiya xi va pfuna ku kama mopo lexiya xa xinchinana. Hala ka leya vanhu a ri ku tirhiseni ka bakiti mfana loyi a kama hi mavoko a nghenele xiyindlwanini ma ku vona ku ri mi ta kuma ku ri ku hala teke xin'wanyana a swi n'wi khoma kahle. Pho vavanuna mi nga vileliku a mi vileli phela n'wina vavanuna hala taleriwe hansi ku ka mi nga mi swi koti ku mi ta hi vulavurisa ngopfu na mina. Ketsile hlayisekani inkomo. Inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM closer to second tingani leswaku hi ya ka mahungu ya misava ya awara yan'we kusuka kwalano se hi to ku tisela twi leswi nga le ku humeleleni la ka N'wamitwa hi ta kota na ku tiva ku i va mani lava nga kona la kambe leswi na swi tsundzukaku ku ni va vonini MEC Bioscope Makamu, ni va vonini Premier va fika, ni va vonini Tatana Mbazi Mashilowa, ni va vonini Professor Hlengani Mathebula, ni va vonini Hosi Minga, ni va vonini Tatana Mike Nkuna, Dokotela Mike Nkuna, ni va vonini va kona kwala. Kahle loyi a nga ri ku kona la hi we ntsena nako a ni tivi hikokwalaho ka yini i nga ri kona. Va ri ka n'wina mi nga na ku tsakela ku
mi va haxi ka Munghana Lonene FM va haxi va mahungu ve ri ku na xivandla xa swimbirhi eka xiyenge xa mahungu laha va nge ri xiyenge xa mahungu xi na swivandla swimbirhi swa freelance swa muhumelerisi tlhelo muhaxi wa mahungu ya Xitsonga va nge ri ku laveka national diploma kumbe degree ya journalism kumbe media studies kumbe tidyondzo leti fambelanaka ti fika ntikelo wa NQF 6 level 6 kumbe level 7 va nge munhu wa malembe u ri eka xiyenge xa vuteki bya mahungu eka xiyanimoya u fanele u kota ku hlaya ku tsala na ku vulavula ririmi leri hlantswekeke ra Xitsonga u twisisa matirhelo ya swiyenge swa mabulu eka vuteki bya mahungu naswona vutivi na ku landzelerisa mahungu lama rhangeke emahlweni u tlhela u va na rito ro hlantsweka ro haxa ava fanele va tsala laha ku ri u fanele ra Khalanga Pet Mathebula va nge xana loko u ri na ku tsakela u nga rhumela CV na demo u swi rhumela ka email ya tambani@sabc.co.za ku nga tambani@sabc.co.za va nge siku ro pfala i siku ra 25 n'hweti yaleyi ya Nyenyenyani awara ya n'we henhla ka nhloko a hi kumeni mahungu ya misava na Bongi N'wamungwanati Maluleke nhleka na rhandza risimu leri Mchangani na rhandza swinene ni famba na Mchangani ile studio mina ni tirhi ni ta ka wena kusuka eNtsinda eka N'wamitwa hi le Fofoza Royal House laha hi nga kona nhlekani lowu mingiseri wa Munghana Lonene FM a khensa swinene loko hi lombe ndleve a hi sunguleni hi nkulukumba loyi loko hi hlangana na hosi dokodela N'wamitwa wa vumbirhi a swi nga ta endleka hi nga n'wi voni nkulukumba loyi na ku kombandlela nako i Africa wa vulavula i ta ka wona trick sukaleni eka N'wamitwa se na ku kuma hungu ra ku loko ni kha ni bulana tatana case Gatlenge Ngoveni a mi nga ri ku ni tweni n'we mawo wa ku tibuleleni haleni hina hi nga ku mina n'wina mi le ku hi tweni kasi a mi le ku hi tweni se hi ta sungurisa hi ta va lava hi bulana vona kambe leswi hi nga ta swi endla i ku hi ta ya mahlweni na nongonoko wa hina ivi hi ringeta ku bula ku sweswiwani hi lava ku bula na Sis Olga andaka nhlokomhaka ta mahungu ya misava hi ta kota ku va loko hi heta ku bula na Sis Olga endzaka mahungu nhlokomhaka ta mahungu ya misava ivi ku ri kona hi nga ta bula na Sis Tsakani loko hi heta ku bula na Sis Tsakani ivi hi kota ku va hi bona ni ta tiyisisa na ku vona leswaku loko hi bula na ni ta swi vekisa ku yini loko hi fika makun'wini ka nongonoko lowu hi nga fambi hi nga volangi kumbe hi nga bolangi na tatana Mlamza la kumbexani yimani ni va tshuneta hi kota ku va hi bulanyana na vona ku fika kwele ka hafu ku bele awara ya 12 hi ndlela yeleyo hi nongonoko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela na n'we mi nge le ku ni yingiseleni loko mo tshika mi nga hani na kupfumela ku sweswi se mani twa kahle mi twa kahle i bohabohile mjani loyi a nga le ku bohabohini la yimaneni ni sungurisa ni na tatana case Gatlenge Ngoveni lava a hi bule kahle ngopfu ni twa ni tinyungubyisa hi bulu ra yena kasi un'wana ra hi ntambu ai mati vona a hi amukeleni Mlamza hlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM Enkomo Bootpet Khalanga na vayingiseri hinkwavo va Munghana Lonene FM makomba ndlela eka timheho hinkwato ta mune ta makhumbi ya misava laha mi hi yingiselaka hi ri kona na Milosa ni Barkofu a khensa swinene Mchangani kombela i xitlanganyana xitsin'wana xexi xi tlangela hansi xi tandlaku ni hasani swi twa ku loko ni nga ha xitwi swi vula ku hi ha impela un'wana ra hi futhi ntama ku endlela ku hi nga yi mahlweni hi vulavula kumbe ku ve un'wana ra hi ntama hi ndlela yaleyo a hi sunguriseni kwala hi nga sungula kona ni teri mina minkarhi ya ku tala loko hi vona hosi N'wamitwa a swi tala ku va na n'wameri kwala tlhelo
a hi nge kumbexani sweswiwana a ku fanele ku va vo va fanele ku va vulavula na mina ka timinete timbirhi a mi ta va misisa kwini yaloye hosi Nwamitwa wa vumbirhi wa nghena n'wana Fofozana n'wamancayincayi ntombi ya ka Manavi yena Fabasi Fofozi wa Mahlevezulu wa Mahwawa wa Nwamitwa wa Mbekwani wa Xitsavi wa Kutlala wa Gondana wa Nteya wa Xifun'wani wa Gulukhulu wa Ncangamiri wa Nolombe avuxeni va ku vitana N'watindzimi apela dyambu va ku vitana Milobyi adzongeni va ku vitana Khalanga N'walungu va vitana Munyayi Kupinda lavo huma asoko ra Gombe vakandzi va Vutsulo wa Gombeni hina va ka Xifun'wani hina va ka Gulukhulu wa Ncangamiri hina wa ka Xiboroboro lowu tambana kwala ku nga na vakon'wana ku sala ku ni kumve hosi Nwamitwa na milosa ni ba makuvelelo wena wa ka Rifura Nhlikani a wu dlayiwi hi munhu wena u tifela hi wexe na losa khensa swinene Mlavi leswin'wana harezi a ku vulanga mina muyingiseri hi vo va nge le ku phateni kambe ke xiyimo lexi nga ka xo xiyimo xo tika swinene kumbexana hi sunguleni kwalano n'wina mi ri kusuhi na vona loko mi twa hungu leri ku te yini ka n'wina lexi nga ta amiehleketweni hi ku hatlisa loko ni ta va ni swi twini hi Musumbuluko wa ti-9 ku nga vhiki leri nga hela ni ku rhamiseni nhloko ehansi ni thonisa nhloti wa visiwana nsoti wa ku twa ku vava hikuva a swi ni jumini a ni nga swi hleketi leswaku mukhuhlwana wutsongo lowu a wu va ri na wona Ndabezitha wu nga va etlerisa exibedhlele va nga hetelela va hundze emisaveni ku ve na gome lerikulukumba swinene hi siku leri ni nga swi twa hi rona se hi lexi xiyimo namuntlha vanhu va hlengetanile la va mi nyika xifaniso xa njhani vanhu lava va nga la loko mi vona leswi ku nga tarisa xiswona vanhu lava Khalanga loko a ku ri aka swiharhi kumbe a ku ri ka swakudya a ni ta ku kusukela aka Risokoto ku ya fika aka Ndlopfu hinkwavo va kona la loko a ku ri swakunwa a ni ta kusukela aka mati ku ya fika aka Chefu hinkwavo va kona la va sungule kwale henhle aka National va ya vuya hansi ku te na lava loko u tirhisa ririmi ra ka ri nga ri kahle a hi ta ku lavaya hina va ku khola hi ta ku hi lava va mbuyangwana va swikangalafula va ku fana na mina namuntlha ni nghenini kwala Bootpet lero a ku salangi munhu leswi swa tikomba leswaku a va ri na leswi swi vitanaku ku i common touch a person who has never lost a common touch Bootpet na vayingiseri life is just but a beginnings and endings ku sungula swin'wana ku hela swin'wana timbilu ti le ku vaveni hi le ku kalakaleni hi le ku rileni tanihi rixaka hi ri ku rileni hi titani hi swihi leswi mi nge ri ka rixaka na hambi hi ri ku rileni hi nga swi rivali hikokwalaho ka ku va hi ve hi katekisiwa hi vukona bya munhu wo fana na hosi dokodela Nwamitwa wa vumbirhi ndyangu lowu wa ka Nwamitwa u na nyiko Bootpet wu na vuswikoti byo karhi ni nga si vulavula hi vona Ndabezitha papa ntsongo wa vona Mahlathini Richard Nwamitwa a ake swikolo swo tala leswi na sweswi ha riki kona loko va swi aka a hi ku hambi va endla yini hi swikolo leswi le nhoveni xikolo xa ku fana na Makhanani a xi ri enhoveni xikolo xa ku fana na Lwandlamune a xi ri enhoveni Vasasele hambi N'wajaheni a swi ri amakhwatini kambe hi ku famba ka nkarhi ku komba ku Mahlathini Richard Nwamitwa a ri na xivono tindhawu tete se emimiti kambe loko a ta va a hundzini emisaveni Mahlathini Richard Nwamitwa hosi Nwamitwa wa vumbirhi dokodela va vuye va teka xinhonga lexiya a va ha sungulangi kona hi ku swikolo a swi tele ve va aka hi nkarhi wutsongo wa 16 years va aka swilo swikulukumba ngopfu ku katsa na yindlu ya tatana wa vona Fofoza yi kona yindlu ya vona leyi nga akiwa kwale ndzhaku ka malembe ya 1940 something leyi va ka correctional services kwala ku fambeni ka nkarhi va nga ta va fika va ringeta ku yi endla loko ri kwala hi nga kona Bootpet wo fambanyana 500 meters lavo ngo hi le 4 ways ku tolovelekise so a mi fiki laha hi voko ra ximatsi ku na nkuwa lowukulu lowu mi nghena kwalaha ndyangu walowo hi wona ndyangu wa muti lowu ku na yindlu ya Fofoza kambe hosi Nwamitwa ve va aka structure swa mune hi ku hatlisa swinene hi 16 years va ake ti-office leti nga kona kwala loko mi tlakusa matihlo kamara ta ku tala Department of Education N'wanidzi Circuit yi kona laya swin'wana swa yona va tirhela kwala Department of Home Affairs va kona kwalaya kusuka kona a va heta nkarhi ve va aka Xitsavi Youth Center va hoxa tikhompyuta va hoxa hinkwaswo la vana va hina a va ya va dyondza kona ku endla kumbe ku tirhisa tikhompyuta twanani ni tirhisa swa nkarhi lowu nga hundza ana hala ku ta kona ku hikokwalaho ka yini kuma ku a va ya vana va hina lava hi nga va tswala Bootpet na vatukulu va hina va huwela tlhelo loko n'wi xavela kumbe yi khomeni kwala ni sungula no hundza hela hi swona hi sweswo miyingiseri wa Munghana Lonene FM khensa swinene hari a Ntsinda hi laha hi nga kona Fofoza Royal House hi laha ku nga na ntirho wa xitsundzuxo wa ku tsundzuka
hosi dokotela Nwamitwa wa vumbirhi ntirho wolowo loko yini mahlweni kusuka haleno aka Nwamitwa nhlekani lowu mingisero wa Munghana Lona FM la kana swivulavulo swo hambanahambana ni le ku vulavuleni na Mlamza la ku hetisela na vona Mlamza hi nga se fika amakumu Mlamza loko hi nga se amavhengeleni amkha mi vulavula naye ku na xitsavi ivi ku va mi vulavula naye khale ka ku vuye ku endlekani kasi computer xitsavi xi nga va xi akiwini hi mali ya kwalomu ya ka wama 1.2 million xi saseka xi va na ma-security na hinkwaswo kambe vana va hina lava hi nga vatswala na vatukulu va hina va huwela tlhelo loko i n'wi xavela xipopani n'wana i tlomula nenga la ku vona ku hikokwalaho ka yena hala ndzeni xi na yena i n'wi xavela bakiseri twanana ni swi koti ku basikiri i n'wi xavela bakiseri i ta tlomula vhilwa i n'wi xavela watch xi onhakeni xisavi swilo leswi a swi ri laya a swa ha ri kona ivi le va ake na kun'wana laha ni tsakelaka ku loko mi heta laha mi ta mi ya tlela kona yi vitaniwa Khalanga Royal Lodge i tikamara i yindlu ta ku tala va tlhela ku va na holo leyi nga hoxaku vanhu va ku ringana 1500 a hi heleli kwalano ku ve na cultural village leyi ntirhokulu wa sonto wu nga ta khomeriwa kona kwalaha ka cultural village ku na swilo swo tala swa ndhavuko tiyindlu ta tirhandavula na magandzelo na hinkwaswo loko munhu a nga swi tivi ku gandzelo i yini a nga a ri vona ntirho wa hina wu ta endleriwa kona kwala swilo sweswo hinkwaswo Buddpet na vayingiseri va swi ndle hi 16 years ntsena va endla structure sweswi ni vulavulaka hi swona hambi yindlu ya leyi va nga aka yona loko mo yi languta Buddpet n'we mi tshamaka tindhawu tinene to nyuka va Suntain loko mo yi tlumula laha mi yisa kona mi nga ya aka Madlanga Commission va yi teke va yi tisa la kaya ku komba leswaku va tekela enhlokweni lava va nga tswariwa na vona hosi Ndabezitha a hi dya na vo manjenje a hi dya na vo tintshwa hinkwaswo leswi a hi swi kuma la na vikanyi a hi teka hi tisa kwala a hi to va tisela lebyo tsokombela vo bya dzo va ringanyana nkarhi wun'wana va ka nwana n'wananga swiphiqo loko hi ri na swo a hi ta kwala a ku ri la a ni fika ni chulula ko timhaka ni ku mhele kaya vana va mina a va vuli ku bava va ri wehe va ku i nga vilerisa hi sweswo hambi xikwembu n'wananga ni ri mi ri wena loko mi vula xona a hi tiphina loko hi ri na vona se hi lahlekeriwile a hi tiseleni n'wina mi tirha ngopfu na vona na tsaka hi ku ni vulavula na munhu loyi a tshama a ri kusuhi na vona ni mi voni mi khamba phata kahle ngopfu mi ri laya a University ya Afrika-Dzonga loko va xiximiwa a hi languteni siku rin'wana loko ni kha ni bula na tatana Xilowa va vuye va ta na risimu rin'wana n'wina loko mi kha mi phata a mi nga ti na risimu leri kumbexani mi nga hi siyaku hi rona namuntlha loko hi kha hi vulavula na n'wina nhlekani ti tele Buddpet hambi ri riya va nga ri yimbelela tatana Xilowa ri ra kwala ndyangu ri na matimu ku komisa nyana ku tshame ku yiviwa mbuti leyi nga yiviwa a yiviwe hi ndyangu wun'wanyani wa ka Mabalani a yi ri ya ka N'wanxavi ya ka Brunayena se eve Ndabezitha Fokoza va ya thipiwa hi ku tirhisa ririmi ra sweswi hi ndyangu wun'wana wa ka Khosa wa ka N'wahurwana va limuendlele va ka Khosa se va byela ku mbuti liya yive hi swimanimani se ivi hi loko va teka movha loko ri yimbeleriwa risimu leriya ri fika na laha ka ku ni ta ri yimbelela nyana hi leswi a nga funda na valungu swa vukosi hosi Fofoza a ya a Chief Sons College ri ya Paranko a Groblersdal laha a ku ya vana va tihosi se hina a hi nga swi tiva hi hleketa ku va va dyondze na tihosi swi ndle ku swi va olovela ku kuma mbuti liya ku yive hi mani loko ri sungula ri joha Brunayena makhosi Fofoza njhani na joha Brunayena makhosi Fofoza njhani na hina mangava evakitise udlawo ku dhuma xibebe ku nghena Nwamitwa yi karhi ya yevuriwa yomburi a yevuriwa kanjhani a leswi a nga funda na valungu swa vukosi a ku losa mathevu yo nyanisi Xikwembu a ni siya kaya a ni ta ku khipa vukarhi ku saseka le kayo kya kayo a hi ta khipa vukarhi ku saseka na khensa swinene mani ku va n'wi hi kota ku bula eka nhlekani lowuwani ni laveleni wun'we ka va lava vanharhu hi kota ku gimeta na vona hi ku na swi vona ku nkarhi wo hi vondokaku va lava mi nga ta vuya na vona ni nga tsaka ngopfu loko mo ni tala na un'wana hi kota ku yisa mahlweni Mlamza inkomu swinene inkomu hi sweswo mingisero Munghana Lona FM i tatana Case Gedlenge Ngoveni a ni lata ku Case Gedlenge Mathebula Mlamza khomani la mi ka swi famba ni na ku vutisa ku leswiwani
ku na xikolo xin'wana leri i le Johannesburg veri xi le ku dlayeni Xitsonga hi mhaka ya vana va mune va lava ku Afrikaans ni ya kwi ni la ku swi tiva kahle lo mesikala mi ya a tsaneni circuit a tsaneni circuit loko a ku ri haleni kumbe kun'wana la ni tirhelako a ni ta ku tshimbitelani mina ni fanele ni ya tsaneni circuit hi ku va nga ta ni nyika xifaniso xa ku endleka yini mi ta kota ku lulamisa swi kona sweswe aka swikolo swa hina ngopfungopfu swikolo leswi ya khala hi ku ti-model c hayi va rhanga va mi nyika pholisi va mi byela ku laha eAfrikaans loko mi ya na Xitsonga xa n'wina na Xipedi xa n'wina va ku a mi hlayangi kahle laha hi ri Xibunu ntsena swi tele kambe vana lava va vula ku a mi vulavuleli swona mi le ku hlamuleni swona n'wina no mi vutisa tanihi hi munhu ni vulela ku va tatani Maringa va nga swi teki ku a ni mi vutisa ni se mi vutisa a ni lava ku kamba hi ku va ri vana va va dyondze grade R1 2 3 va ka va dyondza Xitsonga kahle ku nga na xiphiqo jikijiki ntere muyingiseri wa Munghana Lona FM akhensa swinene loko hi le kusuhi swinene na ku fika makumu kambe hi nge fiki makumu hi nga vulavulangi na Princess la sisitsakani va kona la khale ni thandza ku hlangana na vona sisitsakani loko ni fika la mani va fika va ku a nga kona a nga tali ku vuya namuntlha ni hlangana na vona la xiyimo hi lexi xa tika sisitsakani kambe hi pfumelelini hi ku na hambi hi kha hi ku va kha va hi chavelela hi ku na meni kwala mutini walowu n'wina loko xiyimo xi te tanihi va ndyangu mi le ku voneni rirhandzu na nseketelo wa muxaka muni kusuka ka rixaka hi ku angarhela eka muhaxi eka vayingiseri va radio ya MLFM hi ri va ka Valoyi ni yimela ndyangu wa vukosi ndi yimela Royal Council ndi ri matibula ya hosi Dr. Nwamitwa namuntlha hi la kaya ka vona eFofoza House eNtsindra kuta hi ta tshama na van'wanyani hi tsundzuka vutomi bya vona impela vanhu va tele nseketelo lowu nga wu vona hi mpfhuka swi humelela hi ti-9 wa hlamarisa swinene hi mpfhuka swi humelela mihlangano yo tala tipolitiki tihosi kusuka Amopani ku fika South Africa hinkwayo va ta hi khoma xikatla na namuntlha sweswi hi nga la kaya impela hi twa hi tiyile swa tika kambe loko vanhu va karhi va vulavula mitirho ya hosi Nwamitwa wa vumbirhi ha swi twa mpela leswaku nseketelo na rirhandzu ri nga rava ka Nwamitwa ntsena ri nga ra Dzanini ntsena ri nga ra Mopani ntsena kambe ra South Africa hinkwayo se hi ri ha khensa loko mi tile namuntlha mi ta hi seketela lava swi kotaku hi ta mi vona hi sonto loko hi va yisa hi va heleketa ka yindlweni yo hetelela muhaxi na khensa loko ni ka ni langutani kutani hi swihi leswi na swi tiva ku mi hanya na vona na hina hi hanya na vona hi ku a mi hi nyike vona tanihi rixaka kambe n'wina tani hi mhani wa n'we tani hi Matebula hi swihi leswi mi nge heyi mo ka mi nga swi tivi n'wina kwala handle mina na swi tivi xin'wana lexi kumbexana swi nga endlaka hala handle mi nga swi tivi i ku hosi Dr. Nwamitwa a yimela ntiyiso loko swi fambe kahle a va ta vula ku leswiwani vana va mina mi fambe kahle mara loko swi nga fambengi kahle a va nga tipfinyingi a va ta vula va ku leswiwani hambi wena wa le henhla kusuka kwale ka president va ku leswiwani a mi swi fambangisangi kahle kambe hinkwaswo ka swona ku ri mhaka ya ku vona ku tiko ra tirheriwa so development was very close to her heart so lava vonaka nga ka tshikeleriwa a va yimisa rito ra vona va nga tipfinyingi va nga chavi nchumu so that is the legacy that we have to preserve na hina hi nga sala hi kota ku yisa ntirhweni emahlweni ntirho wa vona lowo saseka inkomu muhaxi na tsundzuka loko va ka Malamulele va ku va ringeta ku lava masipala va sukile hala ka Nwamitwa va te hina hi tshamisekile Dzanini va yile va seketela leswi ku nga leswi mi vulaka swona swa timhaka ta ku lava ku vona ku va na ku humelela hi ndlela yaleyo very loko langutiwa swilo leswi va nga swi endla hi 16 wa malembe va ri hosi kumbexana a va swi tiva ku nkarhi wa vo a wu lehangi ngopfu kumbe hi swi mi vona ku swona na n'wina
ni hleketa tani ku xin'wana na xin'wana a va xi endla hi migingiriko loko swilo swi hlwela a va hela mbilu a va nga hlweli ku hatla va teka foni va endla WhatsApp hambi va rhumela ka president hambi va rhumela ka premier for ni tshemba leswaku a va tibyele ku hi nkarhi lowu Xikwembu xi nga va nyika wona from 2008 va karhi va rhangela tiko ra ka N'wamitwa va lava ku endla ku va na nhluvuko eka tiko ra ka N'wamitwa impela nhluvuko lowu u nga la ka N'wamitwa vanhu vo tala va wu navela a swi talanga leswi va nga swi endla within xinkarhani lexi a hi ri na xona ma swi tiva ku na ti-lodge na ti-culture village swi tele leswi va nga swi endla hi xinkarhani lexiwani a va kota na ku vulavula na vanhu va le ntsunge malwandle va ta pfuna so mitirho ya vona impela ya vulavula slogan xa vona xi ri vukosi i vutirheli ntiyiso hi swihi leswi mi nge hamfambi mi nga swi vulangi loko hi mi nyike nkarhi hi kha hi vulavula ka Munghana Lonene Nhlekani lowu Munghana Kani lexi ni lava ku xi vula eka vayingiseri va MLFM hi kombela ku mi hi seketela hi nge swi koti ku yisa ku navela ka vona amahlweni loko mi nga hi seketeli hi tshuneleleni laha mi nga ta vona ingaku a swi tshamisekangi hi tsundzuxeni a hi ta kombela sweswo ku rirhandzu leri a mi va komba rona na ku hlonipha loko mi va komba vona yana ni mahlweni na hina mi hi pfuna na hina hi ta va hi karhi hi mi hlonipha hi ku ha tinyungubyisa hi rixaka leri ka hina ra ka valoyi inkomu no ya khensa swinene mani mi hi khome kahle hi hlayisekile la ntirho lowu wa mhani wa hosi dokodela N'wamitwa wambirhi mi tikomba mi kha mi wu fambisa kahle ngopfu sesi ya khensa swinene onge Xikwembu xi mi tiyisa ku ya mahlweni loko ma ha famba mi languta ntirho lowu ku ya mahlweni ku fika kwele ka sikunkulu ra sonto van'wani vete ni mi vutisa ku kahle a mi va vekangi khale njhe n'wina mi ri va vula ku veka Ndabezitha a va byeleni ku xivutiso xexo a xi tshama a xi vutisiwa avukosini va nga xi vutisi xexo xivutiso vona vo ta na hi sikunkulu hi sonto a va ti hi sikunkulu hi sonto ku ta va ku na president ku na deputy president inkomu khensele swinene sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM i va lava a va hi gimetela ntirho eka nhlekani wa siku ra namuntlha kusuka haleni eka N'wamitwa eka hi bula hi vulavula hi timhaka leti ti fambelanaka na ku heleketa hosi N'wamitwa wa vambirhi endlwini ya vona yo hetelela hi ndlela leyi va kha va kombisa tintswalo na rirhandzu leri va kha va komba rixaka ha kona hi ndlela yaleyo seke swi vulaka ku yini swi vulaka ku sweswiwani hi ta tlhelela le a studio 2A le ku nga na Mchangani loko tshika ku ve na leswi swi hi lavaka ku hi tlha hi vuya hi ta vuya loko swi nga ha hi lavi mina na wena hi ta hlangana le a thoya Ndoku loko hi ku tisela vuhaxi byo hlawuleka hi ku tlangela siku ra misava ra mavuthu hi ndlela yaleyo laha hi nga ta va hi kha hi languta ku endleka yini leyi a thoya Ndoku hi ndlela yeleyo se mi nga kayeli ntirho wolowo hi ta va kha hi mi tisela swiviko swoleswo kona Munduku handle ka sweswo khensile Mchangani fambe kahle swinene eka gondzo lero tika swinene leri hi kha hi famba hi rona ra timhaka ta vuhlanganisi kambe hi gogojerile hi ta fika la hi khensile swinene ni nga rivali ku khensa mjahani wa mina na yena a hi kha hi n'wi khuvula hi ndilo hi kha hey bala hey inga hey tshika ni vula Bongani Baloyi a hi famba na yena tani hi muhumelerisi a tintambyini hi ndlela leyo matimu i kona la ku vona leswaku ka xiyenge xa vuhangalasi bya mahungu nako hi kona ku va hi hangalasa mahungu ku ya emahlweni nakona ku Afrika wa vulavula hi ta wu gimeta kwala hi hlangana na wona nakambe Munduku sweswi mahungu ya misava hi Mvulu sweswi mahungu ya misava ivi kusuka kwalano mi ya ka nongonoko Dzumba na mina mihlayisa na siku leri nanani tata Johannesburg Tembisa Alex Nasoweto kuya kwala Kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela